Dobar dan svima, u današnjem videu ću da vam pokažem šta su to nizovi u JavaScriptu i kako možemo da manipulišemo njima. Sad pre nego što počnemo, ja sam napravio ovdje jedan folder koji se zove JS Arrays, možete vidite na GitHubu, napravio sam novi repository. Ok, nemam još ništa, nisam commitovao, ovaj link će biti u opisu videa, tako da možete da odete, da klonirate i da probate sve ovo što smo uradili danas. Ok, prvo ćemo da napravimo jedan index.html file .html i napravit ćemo jedan main.js file. U index.html file ćemo da napravimo ovu osnovnu strukturu, stavit ćemo JS Arrays i stavit ćemo script tag source main.js. Ok, i sad ćemo dođemo ovdje i stavimo console.log hello world i da vidimo da li radi. Samo moramo da otvorimo stvari, ovako ćemo da odemo ovdje. Da li to nekako može? Revealing File Explorer, evo ga, ok. To je to. Otvorimo ovdje konzola hello world, ok. Znači kada smo napravili naš HTML file i povezali ga sa JavaScriptom, treba da objasnimo nizove. Sad prvo, zašto se nizovi koriste? Nizovi se koriste kada hoćemo da čuvamo kolekciju nekih podataka. Zamislite da mi imamo ovako var ime 1 jednako Marko, pa ćemo stavimo onda Jelena, to bude ime 2, pa ime 3, stavimo, ne znam, Jovana, ime 4, Dušan, na primjer, nije bitno, ok. I sad ako hoćemo, ok, ovo je ono, mislim, imamo samo 4 imena, ali da imamo, na primjer, 100 imena, imali bismo ime 1, 2, 3, ime 100, 150, 253 i tako dalje. Sad, zato nam služe nizovi, obrisat ćemo ovo i stavit ćemo var imena, jednako je, i nizovi se ovako označavaju s ovim zagradama. Znači, ok, stavit ćemo kako je bilo je Marko, Jelena, Jovana i Dušan. Ok. I sada sva naša imena čuvamo u ovom nizu i naravno možemo i da dodamo ovdje Miroslav, na primjer, ili ne znam, Stanko, lupam sada, znači možemo da dodajemo imena koliko god da želimo. I sad, zašto su nam dobri ovi? Možemo da prođemo kroz taj niz. Na primjer, ako hoćemo da prikažemo sva naša imena, to možemo da uradimo sa petljom. Stavimo for var i jednako 0 i manje od imena.length i plus plus. Sad ćemo da objasnimo šta ovo radi. Znači ovako, i nam kreće od nule, zato što naši se nizovi tako označavaju. Znači prvi indeks Marko je 0, drugi Jelena je 1, 2, 3, 4, 5. Imena.length je dužina niza. Znači to ide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6, ok. Naše i ide ovako 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, i to je, kada dođe do te petice, to je manje od 6. Znači, to je sve manje od 6. I, što znači da kada i postane 6, znači kada dođe ovamo gdje nema ni jedan član niza, ta petlja će da se završi. Mi smo mogli da stavimo, na primjer, da je i jednako 0, a da i je manje ili jednako od imena.length minus 1. Isto bi radilo, samo što je lakše da pišemo ovako. Ok. Inače, ako pogledate ovo i ako pogledate ovo, na primjer, ovaj znak, to vam je specijalan font, to se broj kako se zove, ali možete da pronađete. A ovo je
extension koji se zove, da nađemo ovdje, better comments, ja mislim. Ne. Da, evo ga. Ovaj better comments, tu imate, vidite, ako dodate zvjezdicu bude zeleno, ovo bude crveno, plavo i možete, ja sam na primjer napravio svoj, ja sam napravio svoj kada se doda ovaj znak, da onda bude ova boja. A mogu se stavimo ovo pa bi bilo crveno ili upitnik pa bi bilo plavo, to je čisto lepše izgleda. Također, ove zagrade, ako pogledate, ako stavimo ovako, prvo budu žute, pa ljubičaste roze, i onda plave, i onda opet žute, i tako radi i za ove, znači, bukvalno bilo koje zagrade da stavljam, tako će da se dešava. To vam je ova ekstencija bracket pair. I tu isto možete da ja mislim da stavljate svoje boje, nisam siguran, nisam se baš igrao sa tim, ali uglavnom eto da znate. Ok, znači šta nama treba? Treba nam da prođemo kroz niz, stavit ćemo, console log, niz od i. Imena od i. Ok, i sad to kad smo snimili, odemo ovdje i vratimo se i imamo sve. E sad da ovdje, zato što nam je ostalo ovo, pa smo dobili undefined. Ali evo ga, ok. E sad ćemo da odemo malo. Znači ovo je bukvalno najprostiji primjer niza. Vi možete, znači bukvalno nizovi, član niza može da bude bilo šta. Drugi niz, objekat, funkcija, vrednost neka, da li je string, boolean, znači možemo da stavimo ovdje, na primjer stavimo true, ovdje ćemo da stavimo 78, ovdje ćemo da stavimo objekat koji će da ima name Dušan, ovdje ćemo da stavimo drugi niz koji će da ima 1, 2, 3, ovdje možemo da stavimo function, na primjer console log AAA. Ok. I to je sve validno. Znači ako pogledate ovdje, projde Marko, true, broj, onda ide naš objekat, drugi niz i funkcije. I to je sve validno. I na primjer možemo, evo da kažemo ovdje, ovo je 0, 1, 2, 3, 4, 5, možemo da kažemo imena od 5, ovako. I odemo ovdje, znači mi smo uzeli funkciju koja se nalazi na petom mjestu, znači 6. element na petom indeksu i pozvali funkciju ovako. Znači ovako se poziva funkcija, ok. E sad, kada znamo da u nizovima može da bude bilo šta, mi možemo da napravimo dvodimenzionalne nizove. Ili niz veliki u kome se nalaze drugi nizovi. Znači, ok, ako obrišemo ovo, i sad kažemo ovdje 1, 2, 3, zarez, stavit ćemo ovdje 9, 8, 7, da nam treba 4, 5 i 6, ok. E sad, šta su članovi ovog žutog, da kažem, niza? Članovi žutog niza su ovaj niz i ovaj niz. Ako ovu funkciju, ako pustimo da se ova for petlja izvrši i da se console loguje imena i, možemo da vidimo da ćemo za i jednako 0 dobiti ovo, za i jednako 1 dobiti ovaj niz, za i jednako 2 dobiti ovaj niz. To možemo da uradimo ovako. Stavit ćemo ovo, ok, i stavit ćemo ovako i dve tačke, opet dolar i ovako, ok. I sad, znači za i jednako 0 smo dobili 1, 2, 3, za i jednako 1 smo dobili 4, 5, 6, za i jednako 2 smo dobili 7, 8, 9. Ovo sve su napravljeni stringovi od toga, zato što sam ja ovo sve pretvorio u stringa. Možemo i da stavimo ovako, na primjer, i zarez, imena od i. Imena od i. I evo, znači sad smo dobili nulti indeks je ovaj niz, prvi indeks je ovaj niz, drugi indeks je ovaj niz, ok.
E sada, kada smo to uradili, ako hoćemo da prođemo kroz ove elemente, znači šta treba da uradimo? Kažemo ovako, for var j jednako 0, j manje od, ovdje mi treba tačka zarezna l, j manje od, znači ako hoćemo kroz ovaj da prođemo, stavit ćemo imena 0. Imena od 0, zato što to nam je prvi član, kao što možemo vidimo ovdje. To nam je naš prvi član iz, znači hoćemo sad kroz ovo da prođemo. Imena 0.length i j++. Ok. I opet ćemo da stavimo ovdje console log, stavit ćemo ovdje j jednako space plus j plus ovo plus imena od 0. E sada, šta je fora? Naš niz više nije imena, nego naš niz je imena 0. Mi smo mogli stavimo od var podniz podniz 1 jednako je imena od 0. Ok. I da ovdje stavimo podniz. Isto je, zato što naš podniz je ovaj niz. Imena od 0. Ajde prvo ćemo ovako. Ćemo stavimo podniz 1 od j. Ok. I onda možemo stavimo ovako. I ako sada refreshamo, ne znam što se ništa nije desilo, smo snimili. Console log j. Ok, nema greške, samo opet imamo neki error, ok, da imamo kod podniz podniz 1. Ok, mala greškica. Ok, evo ga. Znači j od 0 je 1, j od 1 je 2, j od 2 je 3. Ok. Znači podniz, to nam je podniz od 0 nam je 1. Ok, stavit ćemo ovako. Znači imamo podniz od 0, podniz nam je ovaj niz, podniz od 0, to vidimo ovdje, od 0 nam je 1, evo ga ovdje. Podniz od 1 nam je 2, podniz od 2 nam je 3, ok. A ako sad hoćemo da napišemo var podniz 2 jednako imena od 1, znači sad, to nam je ovaj niz, 4, 5, 6, ok. Stavimo for, for var x, na primjer, jednako 0, x manje od podniz 2, tačka length, x++, ok, malo sam smanjimo ovo, x++, i sad znači, hoćemo bukvalno isto ovo, samo što ćemo sada ovdje umjesto j da stavimo x, ovdje isto ćemo stavimo x i ovdje ćemo stavimo podniz od x, ali podniz od 2. Ok. Znači šta smo sad rekli? Podniz od 2. Podniz od 2 je drugi član ovog niza. Drugi član ovog niza je ovaj niz. Ok. Tako da sad kad uradimo ovo, evo ga, imamo x od 0 je 4, to je ovo. X od 1 je 5, x od 2 je 6. I tako možemo i za ovaj treći da uradimo. Znači stavimo ovdje podniz od 3, imena 2, stavit ćemo ovdje y, ovdje također, podniz od 3, y i y, evo ga. I znači bukvalno ćemo isto, evo, znači imamo ovako j, znači ovako, šta smo prvo radili? Prvo smo prošli kroz naš niz, ovaj žuti niz da kažem, znači kroz ovaj najveći. Prvi član, to jest nulti član tog niza, nulti indeks, ali prvi član niza, je ovaj niz 1, 2, 3. Drugi član je niz 4, 5, 6, treći član je niz 7, 8, 9, ok. Sad smo uzeli i rekli, ovako, sad smo uzeli i rekli,
prvi član mog niza, znači ovo 0 ide ovdje, znači imena 0 je ovaj podniz 1. Kad smo prošli kroz taj podniz 1, mi smo dobili, to je ovaj niz, dobili smo 1, 2 i 3. I evo ga, j sa indeksom 0 je 1, kad je j jednako 1, mi smo dobili 2, j je 2, mi smo dobili 3. To je znači j 0, 1, 2. X od 0 je 4, x od 1 je 5, x od 2 je 6. Tako isto i za ovaj treći. E sad, kako možemo ovo da automatizujemo? Ovo ću da ostavim zakomentarisano. Sve ovo. Ovo će nam trebati opet. Stavit ćemo ga ovdje. Ok. Kako možemo da ovo automatizujemo? Znači sad mi hoćemo da prođemo kroz sve ove elemente i da ispišemo svaki naš element. Kako to da uradimo? Pa znači ovako, mi sa ovom petljom u toj petlji možemo da pristupimo svakom našem nizu po tom indeksu. I ako refreshujemo, evo ga, znači mi smo pristupili svakom našem nizu. Imamo 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sad, hoćemo da za svaki ovaj niz ponovo prođemo. Znači možemo da kažemo ovako, var podniz je jednako imena i. Imena i. Ok, i sad ajde da opet da samo provjerimo da li radi podniz. Bukvalno isto, znači kao da smo ovo stavili u varijablu, pa onda stavili ovdje bukvalno isto što smo malo pre uradili, opet ćemo dobiti isto. Znači da mi sad možemo da kažemo još jednu for petlju unutra. Ovo nisam trebao da izbrišem. Var podniz je imena od i. Stavimo još jednu petlju, ali unutra, i da ne bismo pregazili ovo i, koristimo neko drugo slovo, na primjer j. Ok. I ovdje nam više ne treba imena, nego nam treba naš podniz. I ako ovdje stavimo console.log podniz od i, podniz od j, pardon. Ok, šta ćemo dobiti? Evo ga. Znači ovako, prvo smo, šta se desilo? Znači program ide, napravi niz. Dođe ovdje, kaže ovako, var i 0, znači i je 0, da li je manje od imena length, da li je manje od 3, jeste, ide dalje. Uđe ovdje. Podniz mu je prvi član našeg ovog niza. Znači, podniz mu je ovo. I to nam ispiše u konzolu, i evo ga ovdje. Znači, kao što možemo vidimo, linija 28. Evo, to je ta linija 28. Šta se dalje dešava? On uđe u ovu petlju. Šta se dešava u ovoj petlji? J je 0, da li je j manje od dužine ovog niza? Naš podniz, evo, ako pogledamo, imamo ovdje length je 3. Znači, to je to. Length je 3. Znači, da, ok, jeste manje. Onda konzol loguj nulti član ovog podniza. Evo, 1. Ponovo se ova j petlja uradi, j bude 1, podniz od 1 je 2, podniz od 2 je 3 i evo to smo dobili. Kada j postane 3, ova se petlja završava i nastavlja se dole ovdje, ali pošto tu onda nema ništa, znači ponavlja se sada ova velika žuta petlja, da kažem, znači ove žute zagrade. Opet sada i postaje 2, i postaje, 1, znači to nam je drugi član našeg žutog niza. Drugi član žutog niza je ovo. Tako da sad ćemo, da naš podniz postaje ceo ovaj niz, znači naš član, drugi član ovog niza je ovo, i onda sa ovom petlom ponovo prođemo kroz taj podniz i tako 3 puta i evo, sve smo dobili. Sada mi, na primjer, možemo da uradimo, ok, ako hoćemo neku kao logiku, ako hoćemo samo parne, to je da ono kao kažemo da li je paran ili neparan, kažemo if, ajde prvo ćemo ovdje stavimo ovako, var član je jednako podniz od j. E sad šta je član? Kao što smo i ovdje gore uradili, znači bukvalno je logika ista. Znači imamo podniz je od imena i, ovdje u konzolu imamo podniz od j je član.
Znači šta je član? Član je svaki ovaj pojedinačni, da kažem, broj. Ako dođemo ovdje, konzol logujemo, ništa se naravno nije promijenilo, ali možemo ovdje da stavimo ovako član, zarez ovo, i onda će da nam se uradi. Ok, evo ga, član 1, član 2, član 3, znači ono, možemo da vidimo da se ovo stvarno dešava. Ok, znači sad kad imamo član, ako hoćemo da vidimo, ako je član modul 2 jednako 0, 3 put jednako 0, znači ako je on paran, stavit ćemo ovdje član, stavit ćemo ovdje console log, paran član, space član, ok, else, stavit ćemo console.warn, neparan član. Neparan član, ok. Ovo warn je samo da bi nam bilo žuto, da bismo vidjeli. Znači ovako prvi član, da ovo moramo da izbrišemo. Okay. Znači imamo ovako prvi član je neparan, drugi je paran, neparan, paran, neparan, paran, neparan, paran, neparan, ok. Tako da znači mi sada kada smo pristupili, mi na ovaj način sa dve petlje možemo da pristupimo pojedinačno svakom članu dvodimenzionalnog niza. Ok, sad ćemo da napravimo još jednu foru, samo što ovo je malo lupo što zove imena, a brojevi su, ok, nije bitno. Stavit ćemo, na primjer, matrica, ali hoćemo da na primjer napravimo trodimenzionalnu matricu. Znači imamo ovako. Imamo naš veliki niz koji sadrži tri niza. Ok, znači ovako. Drži tri niza. Sad hoćemo da svaki naš niz ponovo sadrži tri niza. Znači imamo niz, niz i niz. Ok. I ovdje možemo stavimo 1, 1, 1, 1.5. Nastavit ćemo ovako 1.1, 1.2, 1.3. Stavimo 1.4, 1.5, 1.6. Ok, ovdje može samo 1.7, 1.8, 1.9. Ok. Znači imamo ovo i sad doćemo ovo da znači, kopiramo ovdje i ovdje, samo što ćemo stavimo ovdje svuda dvojke. Dvojke i ovdje ćemo stavimo trojke. Sad ćemo da vidimo kako da kroz ovo prođemo. Ali u principu logika je skroz ista. Znači ok, uzet ćemo ovo, stavit ćemo dole ovdje. Znači, šta nama treba? Šta mi imamo? Imamo veliki niz koji u sebi ima tri niza. Ok, znači ima tri niza. I evo, ako pogledamo sad, ako na primjer prekopiramo ovo sve, u stvari, ajde opet ćemo da ispišemo. For var i jednako 0 i manje od m.length, od matrica.length, pardon, i plus plus. I plus plus. Konzol logujemo, matrica od i. Da vidimo šta ćemo dobijemo. Ovo možemo da zakomentarišemo, pardon, ovo da nam ne bi punilo bez veze konzolu. Evo ga. U stvari, ne moramo, samo ćemo da matrica isto, onda ćemo stavimo ovdje console.clear. Ok. I evo, šta se desilo? Znači ovako. Šta su članovi naše matrice? Znači, šta su direktni članovi naše matrice? To su ovaj niz i ovaj niz. Znači, to su tri ljubičasta niza. I evo, kako pogledamo ovdje. Znači, ovo je jedan veliki niz, kao što možete vidjeti, ima ovdje zagradu ovu i ovdje na kraju. Znači, to je jedan veliki niz koji u sebi imaju još tri manja niza. Znači, evo. I tako postoje tri. Ok, sad ako kopiramo ovu petlju, stavimo unutra i stavimo svuda j. A sad ćemo da stavimo ovdje od matrica i. Znači sad nam treba svaki ovaj red.
stavit ćemo ovdje var pod niz jednako matrica i. Da nam bude lakše da pratimo. Znači ovdje imamo podniz i ovdje imamo također podniz i od j. Ok. Ako to konzologujemo, šta će se desiti? Znači sad imamo ovo nam je naš veliki niz. Podniz je niz koji je ovaj ljubičasti. Ok. Svaki njegov član, to je ovaj podniz od j. Je ovo. Znači ovo i ovo. Ok. Konzologujemo, evo ga. Znači, mogli smo ovdje da stavimo, da bi znali šta je. Stavit ćemo ovdje i dve tačke. Ovdje ćemo stavimo i od dve tačke. Ok. Znači imamo ako i, prvo ide i. Znači ovo se desi. Ajmo, evo da stavimo, da bude pod niz. Ok, mislim što se neće promijeniti, ali evo. Znači imamo prvo ovo console clear, to je ovo, znači da je obrisalo sve ovo gore. I onda imamo, prvo se desi i, znači prvo se desi ovo. Console loguje se pod niz, to je ovaj. Znači to je ovaj rozi. Zatim se uđe u ovu petlju, pa se onda console loguje ovaj niz i ovaj niz. Pa zatim se console loguje sve ovo, pa onda ovaj niz i ovaj niz. Pa zatim opet sve ovo, pa onda ovaj, pa ovaj. Znači imamo to, znači prvo vidimo i j, ok. Ako hoćemo da odemo još dublje, znači sada ako hoćemo da pristupimo svakom elementu, možemo da radimo ovako, for var k jednako 0, k manje od, sad šta nama treba? Aj stavit ćemo ovdje var pod niz. Jednako pod niz od j. Ok. Stavit ćemo manje od pod niz, tačka length, k++. I console log član. A šta nam je član? Stavit ćemo ovdje var član jednako pod niz od k. Ok. I sad šta ćemo da dobijemo? Stavit ćemo ovdje k, dve tačke, space, zarez. Ok, sad šta ćemo da ovdje dobijemo? Evo ga. Znači ovako, šta se dešava? Prvo imamo i. Ok, znači kada krene petlja, desi se ovo. Znači krene petlja i mi kažemo prvi član našeg niza je sad podniz. Znači to je ovo ovdje. To nam je podniz. Onda prođemo kroz taj podniz i za svaki znači za svaki njegov član, mi console logujemo, console log j, podniz od j. A ovdje možemo da stavimo ovako isto podniz. Ok. Znači console logujemo ovaj član. I evo ga, znači imamo ovaj član, to je to. E sad, za svaki opet prođemo i onda svaki njegov član console logujemo. Znači evo ga, podniz od k je podniz od k je član i onda console loguje član i dobijemo ovo. Ok. Tako da smo mi u principu sa, evo, koliko od 57 pa do, znači sa 11 linija koda, a mogli smo i sa manje, znači bez ovoga i bez ovoga. Mogli smo čak i bez ovoga. Mogli smo, da, bukvalno smo mogli bez ovoga. Znači mogli smo kažemo ovako matrica i ovdje kažemo matrica i od j i ovdje kažemo, pardon, treba nam matrica i od j i matrica i od k i od još od k. Ok, tako konzologujemo. Evo ga, znači mi smo prošli kroz sve te naše članove. Znači imamo 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 9, 2, 1, znači i naravno ovo bukvalno može i bez zarada, tako da možete u jednom redu da prođete kroz ovo ovako validan kod. Znači, evo ga, sad da pritier ga sredi. Ali evo, znači bukvalno možete u 4 reda da prođete kroz trodimenzionalni niz, to jest niz nizova i u tim nizovima još su nizovi.
Tako da, ok, nadam se da je ovo jasno. Probajte da ovako, na primjer, napravite sebi nešto, pa da onda probate da, na primjer, prođete kroz sve elemente. Ili da, na primjer, ovo uradite, da li je paran, da li je neparan, da ih nekako filtrirate ili tako dalje. E sad, što ću još da vam pokažem je jedna fora. Znači, imamo ovako. Kažemo ovako. Var zaposleni je jednako niz. Ok. Znači, var zaposleni je niz. Čega? Imamo prvo Pera, Mika, Đoka. Pera, Mika, Đoka. Ok. I ovdje imamo njihove godine. Znači, Đoka ima 30, 33, Mika ima 22 i Pera ima 11. No, nema 11, nego 23, na primjer. Ajde. Ok. Pardon, ne treba mi ove zagrade. Ovako. Što mi stavlja zagrade? Što nema. Ok. Zarez. Čekaj da imamo ok. Ovo zarez. Čovječe, ne trebaju mi zagrade. Evo, ok. Nešto se desilo. Uglavnom nije bitno. Znači imamo ovako. Šta imamo? Imamo dvodimenzionalni niz. U tom nizu prvi član su imena. Drugi član su godine. Mi hoćemo da ovako ispišemo. Pera 23. Mika 22 i Đoka 33. Ok. Đoka 33. Znači nama to treba. E sad, šta mi hoćemo da uradimo? Ako kažemo ovako. For var je jednako 0 i manje od zaposleni tačka length i plus. I konzol logujemo zaposleni. Ok. Šta ćemo da dobijemo? Samo da opet klirujemo konzolu ovdje ispod. Znači šta ćemo da dobijemo? Znači ovako, prvi član niza zaposleni je ovaj niz. Drugi član niza zaposleni je ovaj niz. Tako da, ok, znači imamo prvi član niza je ovo. Drugi član žutog niza je ovaj rozi niz. I mi smo to ovdje uradili. Znači rekli smo da prođe kroz niz zaposleni i da nam konzol loguje svaki član. Znači ovo je član niza. Zaposleni član žutog niza je ovaj niz. Nema veze. Znači kao što smo rekli vamo još pre na početku. Znači možemo da imamo niz funkcija, niz bilo čega. Tako da ovo je naš član niza. I sad, mi smo to uradili. Ali da bismo ovo uradili, šta nama treba? Možemo da uradimo na više načina, naravno, ali ako pogledamo, znači mi znamo da nam je, ako stavimo ovaj niz i ovaj niz jedan pored drugog, znači evo, ajde stavit ćemo ovako ovdje. Znači imamo ovako. Nulti indeks ovoga, znači nulti indeks ovog niza je Pera. Nulti indeks ovog niza je Perin broj godine. Prvi indeks, znači prvi indeks ovog velikog niza je Mika, evo ga. Prvi indeks ovog niza je Mikin broj godine. Tako i za Đoku. Znači drugi indeks je Đoka, drugi indeks ovdje je njegov broj godine. Šta nama treba? Da prođemo kroz ovaj niz ili kroz ovaj niz. I da onda, pošto znamo da nam se u prvom nizu ovo je zaposleni od 0, ovo je zaposleni od 1. Znači znamo da nam je zaposleni od 0 ovaj niz. Zaposleni od 0 pa od 0 je Pera. Zaposleni od 0 pa od 1 je Mika. Zaposleni od 0 pa od 2 je Đoka. Tako da mi možemo da uradimo log. Ajde da uradimo to. Zaposleni od 0 pa od 0. Ok, i šta ćemo da dobijemo? Konzol logujemo Pera.
Znači, ovo je zaposleni od 0, to smo dobili ovdje. Ajde, to ćemo da stavimo isto ovdje, ovako stavit ćemo i jednako plus i plus ovo dve tačke plus zaposleni. Evo ga. Znači, i od 0 je ovo pera Mika Đoka. Sad sam zato što ovo postalo string, pa onda on i ovaj niz pretvorio u string. Ali znači imamo ovako zaposleni. I od 0 je ovo. I od 1 je ovo. I mi znači znamo da nam je prvi indeks pera, to jest nulti indeks pera i nulti indeks 32, da nam se poklapaju. Znači imamo ovako zaposleni 0, 0. I možemo kažemo zaposleni 1, 0. 1, 0. Evo, pera 23. To nama treba. Ok, sad možemo da uradimo ovako. Znači sad nam treba, ok, zaposleni 1, 0, stavit ćemo zaposleni 1, 1, 1, 2, 0, 2 i 0, 1 i to je to. Ok, evo ga, pera Mika Đoka. To možemo da uradimo ovako, ali zamislite da ovdje sad imamo ovako, na primjer. Njih puno i ovdje također isto njih puno. 9. Ok, znači imamo 9 ovih. Možemo da uradimo ovo opet, pa da kažemo ovdje da nam ide 3, 4, 5, 6, 7. Moći 7, 8, do 8 nam treba. Znači ono, možemo da uradimo ovo, ali to je glupo za me. Sad ako pogledamo ovdje, ajde prvo samo da ovo ispišemo. Ako pogledamo ovdje šta nam se menja, znači mi smo sada ovo uradili. Ajde stavit ćemo da samo malo pera 2, Mika 2, Đoka 2. Pera 3, Mika 3 i Đoka 3. Ok, stavit ćemo ovdje. Ajde, samo ćemo da dodamo 1, znači ovdje će bude 24. Stavit ćemo 23, 2. 22, 2, 23, 2, 23, 4. 22, 4, pardon, što 4, 3. 22, 3, 20, pardon, 3, 3, 20, 2, 3, 23, 3. Evo ga. I, ok, znači imamo ovdje 9 elemenata ovdje, 9 elemenata ovdje i ovako smo ih sve ispisali. I ajde provjerimo. Pera Mika Đoka, pera 2, Mika 2, Đoka 2, pera 3, Mika 3, Đoka 3. Ok, to radi. Sad, sad kad bismo imali još više, ili ako ne znamo tačno koliko ih ima, znači možda ima 9, možda ima 15, mi to ne znamo, nego moramo da prođemo kroz sve. Ako pogledamo ovdje šta nam se menja, znači imamo, ovdje su nam sve nule i ovdje su nam sve kečevi, ok. Ovdje nam se menja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šta nam to govori? Znači, da mi u stvari treba da prođemo kroz ovaj niz, znači ovo sve, zaposleni od 1, to smo rekli da je ovo. Zaposleni od 1 pa od 0 je 23, to možemo vidimo ovdje, evo ga, 23. Zaposleni od 1 od 6 je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 3. Ok, zaposleni od 1 pa od 6, 2, 3, 3. Evo ga, pera. Znači imamo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo ga, 2, 3, 3. Znači, mi treba da prođemo kroz ovaj niz i da onda znači, nađemo njegovu dužinu, znači koliko je dugačak i da za svaki taj ispišemo. Ok, ajde sad ćemo to da uradimo. Znači, ova for petlja može da ostane, uzet ćemo ovu for petlju. Var j jednako 0. J manje od, sad smo rekli zaposleni 1, tačka length, j++. I stavimo ovdje konzol logujemo zaposleni od 1 i od j. Ovo naše j će da se menja. Prvo će biti 0, 1, 2, 3, 4, znači bukvalno sve ove vrednosti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tako da, sad ako ćemo ovdje da stavimo
j zarez ovako, na primjer. I ako sad konzologujemo, imamo, znači evo, 23, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Znači, tako smo prošli kroz sve ovo. Ok. E sad, kada smo već prošli kroz ovo j, znači kad smo već dobili ove vrednosti, koje su iste kao ovdje, a ovo 0 nam se ne menja, zašto ne bismo mogli da samo stavimo i ovdje? Zaposleni 0 od j. I ajde da ovo ovako ćemo ostaviti. I evo ga šta smo dobili. Znači Pera 23, Mika 23, Đoka 33. Evo ga. Znači dobili smo bukvalno ovo, ali u 3 linije koda. I evo, ajde, ovo još ćemo da izbrišemo da bismo dobili baš isto. Evo ga. Znači to je logika. Moramo da vidimo kroz šta treba da prođemo. Znači šta se menja? Nama se menjaju ovi indeksi. Ovaj. Mi znamo da je u zaposleni 0, znači u ovom nizu se nalaze imena. U ovom drugom nizu se nalaze godine. Mi to već znamo. Mi smo napravili taj niz i znamo da on tako izgleda. Znači nema potrebe da ovo sada stavljamo ovdje, pa da onda ovdje stavljamo i ovdje stavljamo i. Može, ali pitanje šta ćemo dobijemo. Evo šta smo dobili. I stvari moramo ovdje isto stavimo i. Pera, Mika, ba, mislim. Bez veze nešto. Znači, u principu nismo dobili to šta nama treba. Jer i od 0, ok, to je ovo. Da, u stvari mi smo ovdje konzologovali 2 puta. Ok, u stvari može i ovo, ali onda ćemo, zato smo ovo dobili. Znači mi smo na ovaj način, kao i ovdje gore. Ovdje, ovaj član. Znači imamo dve for petlje. Mi smo na ovaj način dobili svaki član niza, zaposleni i j. Znači evo, svaki član niza. Ali nama to nije potrebno. Mi sad možemo da kažemo ovo i da stavimo ovdje i plus 1, a šta će se onda desiti? Onda kada se dođe na ovaj niz, kad i bude 1, ovo i plus 1 će da bude 2 i bit će ovaj undefined. Ajde pogledam. Dobro, nije ga, u stvari, evo imamo error. Cannot read properties of undefined. Evo ga, reading 0. Znači, ovo ne radi. Ali, šta mi možemo da uradimo? Znači, kao što smo malo pre uradili, da stavimo ovdje 1, ovdje da stavimo 0 i da ovo izvadimo iz ove petlje i stavimo ovdje i stavit ćemo zaposleni. Možemo da stavimo zaposleni od 0 ili zaposleni od 1. Zašto nama služi ovo? Služi nam samo da bismo znali koliko puta treba da prođemo, pošto je dužina ovog niza i ovog niza ista. Nama je svejedno da ćemo stavimo 0, 1 ili šta god. Ok, ako smo imali na primjer ovdje ime, na primjer, ne znam, žene, stavit ćemo ovdje Dragica, Jelena, Jovana. Ajde stavimo malo slova da im se slaže sa muževima. Ok, Dragica, Jelena, Jovana. Stavit ćemo, pardon, zarez, ovo isto, Dragica 2, Jelena 2, Jovana 2. I ovdje stavimo Jovana 3, Jelena 3, Dragica 3. I evo šta ćemo da dobijemo. Znači ok, imamo sad i ovo. I sad hoćemo da ovdje još nalepimo zaposleni. Znači šta nam je sada, ajde da, šta nam je zaposleni od 2? Zaposleni od 2. Šta je ovo? Ovo je ovaj niz. Znači, prvi član niza zaposleni je ovo, drugi član je ovo, treći član je ovo. Znači, drugi indeks, to je treći član, ovo je niz žena. Ok. Znači, niz žena je ovo. Dobro. Sad smo to skopirali. Znači, zaposleni 2 je niz žena, stavit ćemo ovako.
Zaposleni od 2 je niz žena. Znači, ovo, ok. Ajde da stavimo ovdje konzolog zaposleni, da vidimo šta ćemo dobijemo. Znači, ako dobili smo niz, ovaj veliki niz, žuti, koji ima 3 člana, vidimo. Ima 3 člana, 1, 2, 3. Prvi član je array od 9, drugi član je array od 9, treći član je array od 9. Znači ima 9 članova. Znači prvi član je niz koji ima 9 članova, to je ovo. Drugi član je ovaj niz, treći član je ovaj niz. I ako pogledamo, evo ga, znači ako prvi član, nulti indeks, je pera Mika, Đoka, pera 2 Mika, da, tako dalje. Drugi niz je 2, 3, 2, 2, 3, 3. Treći niz je Dragica, Jelena, Dragica, Jelena. Znači, zaposleni od 2, zaposleni, ovo su zaposleni, od 2 je ovo. I sad mi ako kažemo ovdje, hoćemo zaposleni od 2 od J. Znači, prvo smo stavili zaposleni od 0 od J. Nama J, pardon, ajde izbrišemo u for 5, ovo nije potrebno. Nama ovo J, nije bitno da li je I dalje, J dalje, K dalje, M, D, bukvalno možete bilo što da napišete, to nije bitno, nego samo bitno da koristite, ako napišete, ne znam, indeks, onda svuda koristite indeks. Znači, mi imamo J, koje nam služi da bismo mi samo znali koliko postoji članova ovih podnizova, zato što je svuda isto, kao što možemo 9, 9, 9. Znači, nama nije bitno šta ćemo da ovdje napišemo, da li zaposleni 1, 0 ili 2. Možemo sad napišemo i 2, zato što imamo treći niz. I ako konzol logujemo, evo ga, Pera 23 Dragica, Mika 22 Jelena, Đoka 33 Jovana. Ok, znači tako idemo, tako prolazimo kroz sve. I tako možemo da grupišemo. Sad možemo stavimo ovdje, ne znam, ime psa, otkud znam, Jackie, Cuki i ne znam, Paki. Mislim, nije to sada ni bitno toliko, znači to sad možemo da se igramo, da ovdje i Paki ide ovdje i ovdje i stavit ćemo ovdje 3, 3, 3, 2, 2, 2 i ovo ostaje isto. Znači sada ako konzol logujemo, ovdje imamo, znači sad naš zaposleni niz, ovaj žuti, ima 4 člana. Jedan član, drugi, treći i četvrti član. I ako stavimo u for petlju stavimo var I jednako 0 I manje od zaposleni.length i I++, konzol log zaposleni I, evo što smo dobili, znači dobili smo prvi član je ovaj, znači zaposleni od 0, to je ovaj niz. Zaposleni od 1, znači drugi član ovog velikog niza, žutog da kažem, je ovaj niz. Treći član je ovaj niz i četvrti član je ovaj niz. I mi također opet, pošto, znači sada gledamo što nam se menja, ovo nam je fiksno za, pošto nam treba u tom formatu, treba nam Dragica i treba nam Jackie. U tom nam treba formatu, ovdje nam treba Jelena i treba Cuki, još ima Paki. Cuki i ovdje ima Jovana, Paki. Znači, nama treba u tom formatu, znači mi treba da prođemo samo kroz ovo, a već znamo šta se nalazi u kom nizu, znači šta je zaposleni od 0, zaposleni od 1, zaposleni 2, zaposleni 3. Mi to već znamo sve šta je. I ovdje ako bismo stavili zaposleni od 3 pa od J, evo šta ćemo, dobijemo, logujemo, evo ga. Pera 23 Dragica Jackie, Mika 22 Jelena Cuki, Đoka i sve tako. Ok. To je to što se tiče ovog nekoga prolaženja kroz nizove. Naravno, jako je bitno da shvatite, znači ovo je najbitnije, bukvalno array je jednako. Možemo da stavimo true, false, to radi, znači to je boolean. Možemo stavimo string a, b, to radi. Možemo stavimo 1, 2, to radi. Možemo stavimo objekat name first,
ne znam još ko se zove first, a nije ni bitno. Možemo stavimo drugi niz koji će da ima na primjer 3, 4, 5. Možemo stavimo možemo napravimo još jedan niz koji će da ima u sebi niz koji će da ima 7, 8, 9 i pored toga će da ima 10, 11, 12. I još pored toga možemo stavimo funkciju koja će da nam, na primjer, konzologuje ćao, ja sam funkcija. Ok. Sve je ovo validno. Znači sve je validno. I ajde ako stavimo console.log array. Aha, da, smo clearovali konzolu, stavit ćemo skroz dole. Ok, console.log array, šta ćemo, dobijemo. Evo ga. Znači imamo ovako prvi član, ajde samo da... stvari samo ćemo da ovo premestimo dole da bismo mogli da gledamo. Znači šta smo dobili? Prvi član ovog niza je 0, true, evo ga, true. Drugi član false, evo ga. Treći član A, četvrti B, A, B. Peti, šesti član A, četvrti i peti indeks, 1 i 2. Sljedeći član, naš objekat koji ima name first. Sljedeći član, niz koji ima, sad, znači sedmi indeks, osmi član je niz. U tom nizu prvi član je 3, drugi 4, treći 5. Osmi član, niz koji ima u sebi dva niza. Znači, niz, ovaj koji ima u sebi dva niza. Prvi član je ovaj niz, drugi član je ovaj niz. Kad uđemo ovdje, prvi član je 7, 8, 9, 7, drugi 8, treći 9. Sljedeći, drugi, sad kada ovo zatvorimo, znači, imamo ovdje, drugi sada član ovog niza je opet niz kome je prvi član 10, 11, 12. Kad zatvorimo ovo sve, dođemo dalje, znači dobijemo funkciju koja nam nešto uradi. Znači ovo konzologuje, nije bitno, a ovaj naš niz, znači dužina je 10 jer ima od 0 pa do 9 indekse. Tako da, to nizovi u nizima nisu ništa specijalno. Znači, postoje strukture, znači ja sad možemo da kažemo ovako ovdje, pa sad kažemo array, da ovdje opet bude niz od, ne znam, 1.1, 1.2, 1.3. I kako ćemo sad ovome da, na primjer, pristupimo? Evo, dođemo ovdje, onda vidimo, ok, znači imamo naš niz, od našeg niza indeks 6, pa array, aj sad ću to da, znači imamo array, pa tu nam treba indeks 6, pa nam treba tačka array, pa nam treba, na primjer, drugi indeks. Ok. Console.log i dobit ćemo ovo 1.2 i aj stavit ćemo samo ovdje da bismo znali da je to. Stavit ćemo ovako ovdje 3 ove zvezdice. Evo ga. Znači šta smo radili? Rekli smo šesti indeks ovog velikog niza. To je ovo. U tom objektu nađi nam, znači property arr, evo ga, našao sam. Daj mi njegov prvi indeks, evo ga, 1.2. To je to. Znači tako možete jako lagano da se snalazite. U principu ovo nije nikakva nauka. Samo morate da znate kako nizovi funkcionišu i da u nizovima mogu da budu drugi nizovi, šta više možda bude bilo šta u drugim nizovima. Tako da, znači samo morate da naučite kako da prolazite kroz to. Ovo je jako dobar primjer, ovo sa zaposlenima. Znači, u zavisnosti šta vam treba, znači ovdje smo mogli da stavimo i trojku, isto bi radilo. Zato što ovo nam je, znači ovdje stavit ćemo ovo. Bitno nam je da znamo dužine podnizova. Znači, bitno nam je da znamo koliko je dugačak ovaj niz. Zato što mi znamo da je on zaposleni od 3. Mi znamo to, ali ne znamo koliko kod njega ima članova. I zato moramo da sa for petom prođemo. Kad bismo znali, mogli bismo da sve bukvalno
ispišemo. Sad kada ne bismo znali koliko ima ovih podčlanova, onda bi to bio drugi još problem, ali to nije tema. Znači mi znamo da naš niz zaposleni ima 4 niza u sebi, ali ne znamo koliko svaki od njih ima članova. Pošto svaki ima isti broj članova, mi onda možemo da kažemo zaposleni od 0, jot, zaposleni 1, jot, zaposleni 2, jot, zaposleni 3, jot. A jot može da nam bude ovde. Znači, ovde smo mogli da kažemo zaposleni od 3 jednako zaposleni od 2 jednako zaposleni od 1 zaposleni od 0, 1, 2. Znači, ovo je sve isto. U stvari nije isto, nego tačka length i onda je isto. Tačka length. Znači, dužine svih ovih nizova su iste. Dužine ovih nizova su iste i to nam je bitno. Stavit ćemo ovu boju ovako. A, nećemo staviti. Znači, dužine svih ovih nizova su iste, tako da nam je sve ono što ćemo stavimo ovdje, ali obično stavimo prvi, mislim, nije ni bitno, možemo da stavimo koji god, ali stavit ćemo, eto, da nam bude zaposleno 0 i onda prođemo kroz sve to. Ovo vam je isto dobar primjer da možete da proverite. Malo se igrajte, ovo je isto, možete da napravite sa 4 dimenzije, da sada ovdje imate niz, pa da ovdje ima 1.1.1, pa onda 1, sad ne možemo, 1.1.1, pa onda zarez 1.1.2, ovako. Mi sad možete tu da idete u beskonačnost, u dubinu, ali nije to poenta. Tako da eto, nadam se da ste shvatili kako nizovi funkcionišu, kako možemo da manipulišemo s nizovima. I jako je bitno ovo da gledate. Znači, ako ne znate šta je, na primjer, zaposleni od 0, zaposleni od 3, u konzolu ga roknite i vidite šta je. Evo, ovdje sam ja to uradio. Evo ga, ok, znači, kroz zaposlene smo prošli i dobili smo. Šta je? Šta je to? Znači, to je niz, znači, zaposleni 0 je ovo, zaposleni 1, ovo, 2, 3. Znači, samo u konzolu i tako ćete lako naći tačno šta vam treba. Evo, vidjeli ste ovo kada sam tražio. Znači, mogu sad da brojim 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 6, pa array, pa onda 1. Ali ako imate strukturu neku težu ili hoćete da, ne znam, debugujete i ovo i ono, lakše vam je samo u konzoli i nađete, ok, treba mi ovo, to je 6, treba mi array, to je ok, i treba mi 1, to je ovo. Tako da, eto, to je to. Link ka GitHubu će se nalaziti na ovom linku, to ću staviti u opis videa. Tu će da bude bukvalno ceo ovaj file, JavaScript, tako da možete da dođete tu i da pogledate. Evo, ajde, na primjer, imam zadatak jedan za vas. Zadatak, znači imate ovako var matrica. Matrica je, imate ovako 1, 6, 9. Pa, šta radim ja? 1, 6, 9, 8, 4, 7. I stavit ćemo ovdje 6, 6, 5. Ok, šta treba da uradite za zadatak? Koliko ima parnih brojeva u svakom redu? U svakom redu. To je najosnovniji. Znači stavimo ovdje koliko ima parnih, a koliko neparnih brojeva u svakom redu. Ok. Znači probajte ta dva da uradite, to vam je, znači čisto morate da prođete kroz matricu pa da onda vidite da li je paran ili neparan, da ga dodate na neki brojač da imate koji će da broji. Znači ajde sad ćemo da napišemo ovdje korake. Znači pod 1 treba da se prođe kroz
matricu. Onda vidjeti da li je broj paran ili neparan. Povećati odgovarajući brojač. Kada završimo sa redom, u konzoli ispisati dve tačke. Red, primjer 1, ima 2 parna broja. Ili, znači ok, ima 2 parna i red 1 ima 1 neparna broja. Ok. Znači da bude tako. Mislim, u stvari možete ovo, pa onda u drugom redu ovo. A možete ovako i sve zajedno, kako god dođete malo da se igrate. I to je to. I da, moramo da vratimo brojač. Znači, posle reda vratiti brojače na nulu. Ja ću staviti, napravit ću branch u kome ću da odradim ovo. U stvari, ajde sad ću to da odradim, a vi, znači, sada pauzirajte, pokušajte sami. Ako ne uspete, onda pogledajte video. Znači, ok, šta nam treba? Moramo da prvo prođemo kroz redove matrice. Znači, ovo i ovo. Stavit ćemo for var i jednako 0 i manje od matrica .length i plus. Ok. Ako stavimo ovdje console log, šta sam uradio? Console log matrica i. Da vidimo šta smo dobili. Samo ćemo, stavit ćemo ovdje samo da clearujemo console. Console.clear. Ok. Pozovemo funkciju. Dođemo ovdje. Znači šta smo dobili? Evo ga ovdje ovako. Refresh. Dosadni Chrome. Ok, znači šta smo dobili? Dobili smo ovako. Znači prvi član je 1.6.9, to je ovo, drugi član 7.4.8, treći član ovo. Ok, opet ćemo da prođemo, sad nam treba, nećemo ovdje brišemo, ajde. Sad nam treba da prođemo, znači sada kroz svaki ovaj član treba da prođemo, znači treba da prođemo kroz svaki podniz. Stavit ćemo var jot jednako 0, jot manje od matrica. Sad možemo stavimo matrica i, znači to nam je ovo, pa onda još od jot .length. U stvari, pardon, matrica i .length, a ovamo ćemo da jot plus. A ovdje nam je sada, matrica i nam je ovo što smo dobili, znači sad matrica i je u prvoj iteraciji ovaj niz, onda ovaj niz. Ovdje ćemo da stavimo console log matrica i jot. Evo ga, vidimo što ćemo dobiti. Evo ga, znači, dobili smo kao tamo i pre. Znači, 1.6.9, 7.4.8 i 5 i 2 puta po 6, ok. Znači, ovo matrica i jot nam je član našeg niza. Znači, možemo kažemo var član jednako matrica i jot. Ali tako. I ovdje ako konzologujemo član, ništa se neće promijeniti. Tako je. E sad, da vidimo, ako je član procenat 2 jednako 0, sad ćemo 3 jednako 0. Ako je član procenat 2 jednako 0, onda ćemo staviti ovdje console log paran i stavit ćemo ovdje zarez član. Paran član, ali else, znači ili možda bude paran ili neparan, ne postoji više slučajeva, tako da možemo samo sa else. Ovdje ćemo stavimo neparan član. Neparan član. I ovo ću ga obrišati. I evo, neparan, paran, neparan, neparan, paran, paran, neparan, paran. I ok, znači to imamo sad. Znači ova logika radi. Sad šta nam treba? Treba nam da definišemo neki brojač koji će da izbroji koliko puta su, znači koliko imamo parnih, koliko neparnih.
taj brojač možemo da kažemo ovdje na primjer var parni u redu. Ajde, sad ćemo samo parni jednako 0. I stavit ćemo var neparni jednako 0. Ok, i sad ako stavimo ovdje parni plus plus, ovdje ćemo stavimo neparni, neparni plus plus. Ok, znači ovdje povećamo parne, ovdje povećamo neparne. I sada kada nam se završi ova for petlja, mi treba da onda kažemo console log. Konzolu, kako sam rekao, znači imamo ovdje red, ajde sad ćemo da vam pokažemo ovo je jako dobra for, znači ovi backticks pored jedinice levo. Znači možete da kucate, to je bukvalno string, ali možete da stavite dolar i ove zagrade i onda možete da stavite bilo koju promjenljivu i ona će da se spoji sa stringom, da ne morate da pišete ono ovo, pa plus, pa opet nešto, pa onda plus, pa i tako dalje, nego ovo radite. Znači kažemo ovdje red, pa nam treba ovdje, znači koji red? Red i. Znači, red i nam pokazuje redove, to jest podnizove. Znači, red i ima, sad ćemo staviti ovdje parni, znači red i ima koliko parnih parna broja. Ok, ovo, stavimo ovo. Dođemo ovdje, kopiramo red i ovdje ću samo neparna broja. Evo ga. Znači pogledajte koliko je lakše. Zamislite da ste ovdje svuda morali plus i pa da dodate gluposti i to sve. Znači mnogo je lakše ovo. E sad, ovdje ima jedna greška u ovom programu koju sam ja namjerno napravio. Ali dobro. Sad ćemo da vidimo samo šta će da se desi. Znači kaže ovako. Ok, red 0. Ajde, stvari možemo da bi nam bio lep red, znači možemo da stavimo plus 1, da nam ne bi bio i 0, da nam ne bi bio red 0, nego red kao prvi, drugi, treći red i plus 1. Mislim, to je čisto radi konzole, radi izgleda, neće se ništa promijeniti. Kaže ovako, red 1 ima jedan parni broja. Znači, ima jedan parni broj, ok. Red 1 ima jedan parni broj, da je to tačno, jest. I dva neparna broja. Znači ima 1 i 9 neparni i ovaj parni. Red 2 ima 3 parna broja. To nije tačno. Kako možda ima 3? Znači ima 2 parna broja i ima 3 neparna broja. Znači red 2, 3 parna i 3 neparna. Znači imamo 1 neparan i 2 parna. A red 3 ima 5 parnih i 4 neparna. Tako da tu znači imamo neki bug. E sad, možemo da debugujemo, da odemo na sources, pa da dođemo ovdje. Pa da debugujemo ovdje i da onda idemo bla bla bla, ali ja ću da vam kažem odmah u čemu je for. Ovo parni i neparni se stalno dodaju. Znači stalno mi kada jednom prođemo kroz ovu petlju, znači ako pogledate, kada smo, znači za prvi je rekao tačno, znači jedan parni šestica i dva neparna, ok, evo ga, neparan, paran, to radi, ali za drugi član, on je na ovaj jedan neparan, znači na dva neparna dodao još ovaj jedan neparan, pa ima 3 neparna. A na jedan paran dodao još 2 parna, pa ima 3 parna. A ovdje je onda rekao, ok, ima 2 parna, znači 3 parna ovdje i još 2 parna, što vidimo ovdje, 5 parnih i 3 neparna i još jedan neparan su 4 neparna. Tako da, svaki put kada se završi ovaj prolazak, znači kada se ovo desi, i kada mi kažemo koliko ima parnih i koliko ima neparnih u redu, moramo da vratimo parni i neparni na nulu. Parni jednako 0, neparni jednako 0. I sad će da radi. Opet, ovdje imamo ovo, čekajte.
ok. Evo ga, znači prvi ima jedan parni, dva neparna. Drugi ima dva parna, jedan neparan i treći ima dva parna, jedan neparan. Sad ste mogli da ovdje još dodate, na primjer, stavit ćemo ovdje 7, 7, 5, na primjer. A to je već bilo petica. 3, 2, 2, na primjer. I sada nije bitno, možemo da ovdje još, na primjer, dodajemo 8, 0. Ok. Da ovdje dodajemo 8, a neće baš 8, 2, 4, na primjer. Stavit ćemo ovdje 1, 1. Stavit ćemo ovdje 9, 3. Ok, stavit ćemo ovdje sve dvojke, na primjer. Znači imamo 5 puta 5. Ajde vidimo šta će se desiti. Evo ga, opet radi. Znači imamo neparan, paran, neparan, paran, paran. 3 parna, 2 neparna. Ovdje imamo paran, neparan, 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 paran, paran. Znači neparan, paran, 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 paran. Tako je. 2, 4, 4, 8, 2, 4. 4, 8, 2, 4. 4 parna, 1 neparan. Ovdje 5, 6, 5, 6, 6, 1, 1. Neparan, 2 parna, 2 neparna. Znači neparan, 2 parna, 2 neparna. To su 2 parna i 3 neparna. Ovdje također i ovdje dole. Tako da, znači, morate da vratite ovo na nulu. Ili, drugi način je da ne definišete ovdje, nego da definišete ovdje. I sad, svaki put kada se završi ova petlja, znači kada on dođe u petlju, prođe koliko treba puta, ovo uradi i krene opet. I kad krene opet, kada opet dođe ovdje, ponovo će da na ovaj nulu vrati. Tako da to je čisto do vas kako hoćete da radite. Znači može, ćemo da uradimo to. Znači može ovo i ovo, može ovo i ovo. Ok, stavit ćemo ovdje ovako 2 zvjezdice i stavit ćemo ovdje da samo znamo šta je u paru. Ovdje 2 zvjezdice i ovo. Znači može ili može kao što je ovo ovdje. Znači to je potpuno sve isto radi. Tako da evo, ako pogledate, to je to. To vam je zadatak. Sada naravno sad možete da ne znam, da još ovo proširite, da ne znam, vidite da otkud znam, saberete sad sve parne, sve neparne u redu, pa onda možete i da po koloni, na primjer, saberete. Ako hoćete da po koloni sabirate, to vam je slična fora kao ovo. Znači, menjamo redove, a kolone su iste. Znači, kolone su iste, znači ovi članovi. Ako je J0, to je prvi član i ovdje, i ovdje, i ovdje, i ovdje. Ok. A menjamo redove. Tako da eto. Nadam se da vam je ovo jasno. Mislim, ovo je među najprostijim, da kažem, primjerima. Ovo uopšte nije ništa toliko napredno, niti bilo šta. Jednostavno for petlja koja prolazi kroz dvodimenzionalni niz, nešto radi, filtrira, otkud znam, dodaje u neke brojače, poslije ispisuje te brojače, vraća ih na nulu, ili ako hoćete opet da definišete ovdje, da ne morate da vraćate stalno na nulu. Tako da eto, ovaj video se odužio, mi se traje na sat vremena sigurno. Tako da izvinjavam se ako sam vas smorio, nadam se da će ovo da vam pomogne da barem malo shvatite kako niži funkcioniš. Tako da eto, ok, prijatno.